समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोषिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफ देखो मेगाहर्ज नियन्त्रण दिपि सकला निनामी भाजुमी जुपिन्ट दुनिगला निसे लस्कुसना पहना बनाटे चना ज्याजो ख उडास जिका सिपिन यहाँका मे बिगिन तुलाधर तो ख रेडियो उपत्यका चैनल सफ देखो मेगाहर्ज तरंग ठौ उडास ज्याजो जिस निसा व सुइच्याको ज्याजो रुपे सिपिन याने हैचनको जिल्ला ज्याजो उडास 68 रेडियो उपत्यका चैनल सफ देखो मेगाहर्ज परिकल्पना उडास समाज यभय कठ याना वेचुङु ज्याजो टाइडे रुपुङु ज्याजो सिपिन हरेक बुधबार सुतोषिया चेटटे इलनसे गुटटे इतक जिपिकेन फ्लाडरले से निना वेचुन दिगु ज्याजो खटासिन ज्याजो सिपिन रेडियो उपत्यका चैनल सफ्टको मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलिंक ओ रेडियो उपत्यका बेबे ज्याचुङु सामाजिक सञ्जाल पाखे छक्ला हे प्रत्यक्ष रुपे चिटटुगु ज्याजो जिपिकेन फ्लाडरले से निना वेचुन दिगु ज्याजो खटा ठोगने या खलामा स ये जात्रा या माहौल देचोंडु कोभिड मापदण्ड एट पालन याना या जात्रा झकीको जानकारी ठुगु इले वेचोंगु हुने नकला पाजी छिकमिट ठो वया चोंगु या जात्रा या यक्वेको जी भिन्ते देशन चुनाउ जुल जात्रा सहभागी जो दिस जात्रा सहभागी जिउले मास्क सैनिटाइजर पंजा विभिन्न कठ कोभिड पाके सुरक्षित जिउ कठ जात्रा सहभागी त जदिस देखु इना पेसे तो या जात्रा न सम्बन्धित छपुन हेप संगु लोको हागु मे हिवे चुनाउ जुल ज्याजो उडास ज्याजो वलनियो लायनिया नखा झझधागु ये देशो वलनियो लायनिया नखा झझधागु ये देशो ठोकना ने गु समय बजिखा ठोकना ने गु समय बजिखा जिपसमुना खोने मालसो पल्चा ब्युइटे फखजुले कुमारी माजु साली थाने कोने
लाइकुले हाथा देऊ एला है कि लाइकुले हाथा देऊ एला है कि नबलक तूने फुम पर मंचाजी लागलो पिहावे फुलु किसी बुलबुले धिमे ताले ढखलु लागलो पिहावे फुलु किसी बुलबुले धिमे ताले ढखलु हलचोकी सवद्य यनिया जचिदै हलचोकी सवद्य यनिया जचिदै सन्याली जीवो महाकाली वै to nipu sungu logo hagume tumka hana chakachmna lasku siana chuna jacho khata udasa jikha chipinja nyakami begin Tuladhar thokha radio pateka chena safety ku mega harzat taranga jajo udasa dhasa ta chha harek butobar surasya yetera ilon khe gurete I taka nyaka wei chuna ko thuku dauran ya jajo e daklen hapango bo pakedu naklen hapango bo dhasa ta chha thuku jajo sa uda masika uda site machadabu uda samaj nyevai we chungu bidiware khon nyevai we chuna ko thuku dauran thong chha chikpinta uda site nyewet nugla दौरान थौ उडा साइटे चिकपिन्ट सकने पासा लोचन त तुलाधर छगु बाख यंगि जंगु जुल बाख छ ठुको ठौटु समानता या स ढका गु बाख चिकपिन्ट नेबे जंगु जुल जास लोचन त तुलाधर पाखे नेने पाखे उने चपो ने पुष्टंगु बाख समानता या स बाख जाजो उडास जाजो या तकले नापांगु पो बाख समानता या स टांगनान टुंगरुङ भारक भाक भारची पशु या स खठ वसल शिलाचो मडिमा या साचा पिजोया जंगुदु विद्रोहे स पिजोया जंगुदु कने सुट नापा जांच बिउ वने मानिमा व मन के केचा भारची पस शिला या सलन जगहे म्यायन मनोदश वने त टाला म कल्पना लिख वना ढाल कने नापा जांच बिउ वने मानिमा छ माल का हूं माल टोटा ठकी माया खन्याना नयाँ लन्चाङ खोबी होया रिमा शिलिसिराको भारकुरा फाक भपुया खुर्र ढाक क्वाउन नखट्याय भारत जिर पसिलेगु कोचाउला खया मखनी आपा जोगुलिए कल्पना बाध्य जुया न्याय तो ग्वालिका ओ ख कने खुनो मियो य ल्योंडुगु शिलिसालिगुला बाखे दनिउ जुल कल्पना ठक्काय तो ग्वालिका शिलिसाली याक चनो यमे सोसा बाबची त पार्ची पे सिका टागो यमा एक किजा समीर पार्शीला जोंगु खना अजु महाल ठाउ खपुटेरे मयाउनी भौया त नया भन हान डाल छुडेउका काय मजा न अथि पार्शीका ते रिउ दैला स्वेन मनका रिमा च गो रिमा या जांच बिउ न छाउस कल्पना मसिबा जी लक्ष्मी उख म्याट जांच गा छने छुनातिले मिसा जाट जुया इंजीनियर बनारगा फयुलाव चछि जा निछि जा ससा ठुयार न केउ गबले अजिम घे ढा आ ढासा कल्पना के मुना चंगु ज्वालामुखी विस्फोट जुल जा छसा ठुयार न केउ जिम्मा म्यायगु जुग मखो काय जिम्मा छेन पिने जग मखो निमेसिन उठी गंग हे यामा यहाँको जानो बाउजी नक्तिन जा यसर्ची सिरेका चोन्चोमा वेट जाबलन छुजुइले सुका सुम्या ठय पाठे बोलंका उल्हे प्रसव बेड नया कस्तसिया जन्म ब्याउ ख जिनि ममजायट पाठे दुनि चोम गबले मडा जिक्का ख अले जिम्या ख जिम त विभेद या ढका आला ह्युपा जिहे हे जि मस्ते त ठमम फोगु शिक्षा बि जि इम त बिफा मखो उति ग्यंग बि जि फोगु जिला ठागु जीवन्या इस फुकिदुन मात्र मिसजुया म्याजुया अले भौजुया आजि जि म्याइ त ओहे टुंगाले ठुनिमको
जिम्ह्यान इन्जिनियर जुया नाना कमाई दाना कमाई लेट बनिउला हिम्मत यान जोमा मचाब थपिनी औकार मर्या जकल खने कल्पना स टस जवल उलिए से कि जिमस्त से छे जना यै पिने जना यै आखन से कि आखन पंकी डको यै इमसा अले इपि यहाँको समस्या न मग्या पिन्जुया यहाँ पाइ समाजे छन्ट सकी कल्पना ठाय बुद्धित वय नुगय स्याचाजको उला चोसा निछिङको चाहिँ मको भगवती रूप खना माझमा ला ठारन ठुल कल्पना या ठजाको रूप ठजाको छागो स मटानी माझमेसेला मुटी चंगु इहे गठेजुल ओछु मडाल ठुके न्यापने इयरफोन छुला फारसिला चोम समीरिया ठासा माओ अज्य बस मटाल मसु उइ महला प्याखम पाकय चंगु दु इयरफोन अन्यना चंगु संगीत त्याले व फारसिला चन अलि फारयसलो न मडुरुगु स प्यावइ चन ताङ टिङ टुङ ताङ ठका निछि कम्प्युटर जग उ गेम मिटर ठु गेम मिटर लियान चम वेटला ठोज्या नोगु ज्याबिल मामो टटा जग येगु ठोज्याला न्हे पुसि चोखनी जिंजग छाया मजुगु ओए मटी लेवला अले युपाय संगीत तरंग ठयान चन ताङ टिङ टुङ ताङ टिङ टुङ ताङ फा यकैको सुभा देचना चुना सकने पासा लोचन तारा तुलाधर जेट बेगमा छपु हेपु सुंगु बाख जित हेबेदिला समानता स चिपिन कट्टाला वेके बाख प्रस्तुति चिपिन कट्टाला चिपिन छ घगुरा आसला सुचा बिदेगु आस फलस कासे जे आरसे बचाको दिबा पाके उनी दिबा ढुंगा ठगु आया उडा बुख जनावेगु जी ज्याजो उडासे जेजस थगुनुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगोया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निमेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. थगु जल से किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो गनौचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चंगु खला यदि खसा थौहे जाँच दिस न्यापय लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. ग्रैंडी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक PCR ल्याब कोरोना नमूना परीक्षण यानावया चंगुडो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वैप संकलन सेवन सूर्यागु जानकारी पियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नंबर 980120 02535 स्वापु तया दिशा नाप विदेशी वनी पिन्त PCR टेस्ट या मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी पियाचना ग्रैंडी इंटरनेशनल हॉस्पिटल
providing best of care with compassion. रेडियो उपत्यका पाङखुसी बजाको दिपाडुङका हानस कचिक हनापना निश्चय लस्को सियाना सुना ज्याजो ख उडास ठोक रेडियो उपत्यका चैन सफ्टिको मेगा हर्ज परिकल्पना उडा समाज या खपो कठै हना वे चंगोले उडा समुदाय दुनि बेबे चंगु ज्याजो उडास अले उडास ज्याजो या निकगु बोठे नु दु निकगु बोठा स तन छिक्न सुय जुल उडा बुख न्यपै चनु जुल उडा बुख दास त उडा टेगु गुंगु ठर जु खला पुचन याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिसा याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिसा समाज बेचंगु योगदान या ज्याजो बुखय रुपे प्रसारित यागु ठुगु ज्याजो या मुड टाट्न मुड उद्देश्य जुल ठे उद्देश्य जुना ठौने छ उडा बुख साकरे पासा प्रेम हिरा तुलाधर पाखे ठिक मिन्ट नेगेटिभ नगु जुल जास नेन पाखे उने ठौ या उडा स ज्याजो या उडा बुख उडा गतिविधि रुपे ज्याजो उडा स ज्याजो छ न्यत तुलाधर गुला बाज या पावो ललाट न्यत तुलाधर समिति गुला बाज पाला क्वार्च कव या मु ज भाइराज तुलाधर जु का पाला ट्यंग कवय ठाकुली जित रत्न तुलाधर यात ल लागुडो वे कहित सकल न्यत तुलाधर ज पिनिगु न्यने गुला बाज नेपाल सम्बत 1141 यला ठोपारु विक्रम सम्बत 2078 साल भाद्र 23 गते बुधबार खुनु ल लागु ख गुला लछि ट्वाछि बुराङ खेले टुटा बना बाजन थाना वइ चंगुली उगु दिने स्तोत्र बनि सिडेका गुला बाजन थाना छि इष्ट देवता पूर्ण चन्दिया परिक्रमा याना ठुक्न पाबो ल ल्यागु ज्याजुगु ख ठुगे पाबो ल ल्यागु अवसरे ट्यंग कवय दुज पिन्स गुला बाजन या ता नाखि ता छुस्या पुस्या व कठिया त विधि पूर्वक पूजा याना लस्कुस यागु ख ठगुने कोरोना या कारण गुला बले पूजा या मागु पूजा बबो टुट सफुत ल ल्याल्योन दनिगु हुनी पुलाम पाला पसन्दनि कवय ज अनिल रत्न तुलाधर ठुक्सिया पाला क्वाट्च कवय ज सुनिहेरा तुलाधर जु नु पाला ठाकुलिया त ल लाने दिगु ख बाज व पूजा ब ल लागु ज्याटुङका गुला लछि टुट ब पिन्त च्याटुङके त ग्वाली याने दिम मैजु सुनिहेरा तुलाधर जो यात गुला बाज या नाय भाजो अनिल रत्न तुलाधर जो खाडा कोखाका हन बनान यागो ख ट्वाछे निनी सुटसिया खुताट्या इले स्तोत्र पाठ यागु ख अस बाज गुठिया पावो ललाट ठुक्सी न कोरोना या हुनी याना ठीठी गुला बाज खला पिस गुला बाज थाना स्वयम्भू महाचैत्य चाइलेगु ज्या मयागुडो तर अठे खसान गुला बाजय ठीठी ज्याजो त छिछि कठ थासा न्याकेगु यागुडो ठोय जले अस बाज गुठिया पाला ठाकुली डाक्टर मदन दास तुलाधरिया खला पाखे पाला ठाकुली डाक्टर स्वयम्भू मान तुलाधरिया खला पाखे बाज पा ल लान कागु ज्या 2078 साल भाद्र 23 गते बुधबार या नि खुनु यागु ख चन्द्रमाया त पूजा याना नेवा टसे चठा हन नेवा समुदाय ल चिडंगु मोहनी नखय रुपे चठा त हन बना तया ओइ चंगदु ठुगु चठा भाद्र शुक्ल चौथिया दिने बहनी चन्द्रमा या त पूजा याना चठा माने यान ओइ चंगदु ठुगु चठा या दिने कसिया चठा कुने बइला पलिस्वाय ह लाना पलिस्वा चठा स्वा तुमा पालुमाया मा बसिपु ठीठी भूगु बुब लगायत तया चन्द्रमाय त पूजा यागु चठाई दिने गणेश बोगु दिया रूपेन कागु यान वइ जंगुदु ठुगु दिने सुथनी से हे ठीठी गणे दया देगले हुलमुल जिग उडाल लगायत नेवाट सेन पूजा आज यागुदु ठुगु दिने सोनी गय सूर्य विनायक कार्य विनायक चन्द्र विनायक जल विनायक कमलादी गणे दया देगले हुलमुल जोगुदु अस बाज गुठिया दाफाया मट पूजा श्री अस बाज गुठिया पाल्या 1 नेपाल सम्बत 1141-42 या पाला खला या पाला ठाकुली डाक्टर स्वयम्भू मान तुलाधर व पाला खला पिनि पाया दाफा बजाय मत पूजा नेपाल सम्बत 1141 यला ठोस सस्ती 2078 साल भाद्र 27 गते आइतबार खुनु शनिले नास ननी यागुदो ठुगु ज्याजुले खल्क नास दय न्यने चना दाफन ठ्यागु ज्या यागुदो
उडा टेगु गुंगु थर्पी मध्ये असय तुलाधर टेगु थासे जग दाफा ठ्यागु परम्परा बाँकी डानिगु अवस्था दु ठुगु डाफा बाज असय तुलाधर तसे विशेष याना असमहरू अजमाय न्ह्यने चना कार्तिक लक्ष्यङ्क बहनी बहनी थ्यागु ज्या यानवै चंगुदु असोज 2 गते यसी थना येया सुरु याइगु येया या झोले येया ल्यागु हनुमान ढोखा थने त ठुगु दया यसी ये हया मिग भाद्र 29 गते मंगलबार नि हनुमान ढोका ल्याकुले हगुदु ठोय असोज 2 गते यौला ठो द्वादश दिने हनुमान ढोका यसी थनिगु जुगुदु ठुगु डे असोज 3 गते कुमारी रथ यात्रा कोनियाय रूपे सालिगु जुगुदु ठुगु दि खुनु जीवित देवी कुमारी व जीवित देवपी गणेश व भैरव रथ यात्रा जुइगु ख ठुगु दि रथ यात्रा कोचा ढुङ्का बहनी दक्षिण दुने मरुपिनीगु लुमन्ती रथ यात्रा जुगु लपु ज्या डागी व अनलेपा बहुमत हयगुन परम्परा दैचंगुदो ठुगु या झोले उड्याट सेन ठिठी कठय जिम्मेवारी ज्यायान वैचंगुदो ठुगु जात्रा झोले ताम्रा काट पिस श्वेत भैरव बयगु व डागी पिठनीगु ज्यान यान वैचंगुदो अठिए मरु या इलाछया फलचा यरापट किसिया प्रतिमा न बयगु यान वैचंगुदो उडा तेस या झोले उपाकु वनेगु मटब्यु वनेगु या नख हनेगु अस्ने व जनबाले समय बोटेगु या नाप या बले पिठनी पि द्यपि हलचोक आकाश भैरव लाखे आजु ठिठी थासे बोय टपि भैरव पि पूजन व दर्शन न यागु यानवै चंगुदु वैगु असोज 8 गते नन्जा या रूपे कुमारी गणेश व भैरव रथ यात्रा याना योशी कोठला या कोचाकी गुजुगुदु यक्कैको जी सुबाय देचन चुन बुख संकलन न दिम उडा समाज प्रचार छान्जे भगवानी तुलाधर ज्यू लिसे बुख चोया दिम पत्रकार सुगटन सिन्धुराकार ज्यूट लिसे बुख बोमी साकरे पासा प्रेम हिरा तुलाधर ज्यूट वेकपि सोमेस्त यक्कैको सुबाय देचन चुन लिसे चिपिनु गतिविधि छिप्ने चंगु सूचनामूलक ज्याजोट उडा सय उडा गतिविधि मार्फत टगु मन दु खजे जिमटो सपुटै दिते जी इनात मेन चुन सपुटै उठा नाचत हैते उडा समाज ज्याकुटी अथवा व्यक्तिगत रूपे सुगटन सिन्धुराकार ज्यूट लिसे जी बिगेन तुलाधर ज्यूट सपुटै दिल धासा छिप्नेको बुख उडा स ज्याजो मार्फत टगु पछम पिसे आरसु जी बचाको दिपा पाके हुने दिपा ढुंका ठुगु आया उडा व्यक्तिगत जना वेगु छि ज्याजो उडा स ज्याजो स जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर जोसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. नेवा मिडिया प्रालिया पिठना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डोगो वापो वन दिस वंका दिस टिकी झा वापो हरेक बुधबार 6 दिस वार्षिक ग्राहकन व्यवस्था दु सम्पर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 कन नेवा अन टिकी झा रेडियो उपत्यका मुका कुसी बजाको डिपार्टमेन्टका हानास कसिम लस्को सेना चुना ज्याजो खतम उडा सह जिका सिकु ज्यायाकमी बिकेन तुलाधर ठोख रेडियो उपत्यका चेन सफ दिखुमेका हरजा टारंग आलसी ज्याजो छि एकले लिपांगु पेटेन दुमुगदो लिपांगु बोट हासत सिकने सुय जुल स हरेक वास छम उडा व्यक्तित्व ठुगु ज्याजो स बनाटेको जुल अले वेक ठुगु ज्याजो स बना वेकन समाज बेचुङ एउटा ने चर्चा परिचर्चा याना वेक लुगो खन्छ सिकने हनी नेबै वेचन ठुगु दौरान ठौ दिस जुम्य प्रविधि योजना टाइनिसे अमेरिका
अमेरिका चुना दिम व्यक्ति ना पछि खलाबला व्यक्ति न वेकै बारे खला मासा वेक आर्किटेक्ट इंजिनियर जुया ज्ञान चुना दिम व्यक्ति कट्टा छिनि निवाटेको नीति एको हे मन कोसाम निवाटेको कला संस्कृति दे दुने चकमको दे पिनिन निनिमा नेगो आज जुना विभिन्न कठाया निवाटेको हक अधिकार स्थापना या कठा संस्था निसुना दिम व्यक्ति कट्टा वेका निया पासा पुचया अमेरिका या संस्थापक दुस अथे नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका या फाउन्डर मेम्बर कठा ज्ञान चुना दिम व्यक्ति कट्टा छिनि निवाटेको गरिमामय संस्था ओल नेवा अर्गनाइजेसन स्थापना या नीति छको अहम भूमिका मिटा दिम व्यक्ति कठा ठाउँ छ वेकना पछि छ खलाबला ब्याक कोजला लिसे वेक आर्किटेक्ट इंजिनियर ज्ञान टीम प्रोजेक्ट मैनेजर इन न्यूमरस अफ अमेरिका ज्ञान चुना दिम व्यक्ति कठा लिसे अमेरिका विभिन्न कठा आर्किटेक्ट डिजाइन या गुलिन थाइटा पानवे जना दिम व्यक्ति छ त्रिभुवन तुलाधर नप जुगु खलाबला नेन पाखे उने जाजो उडासे जाजो डकले लिपांगो बोक कठा Dagel hapa cha lasko shena chona hugu udasa jajoya nisawo suichagu gosa jojolo pa juna Tribhuvan Tuladhar kha thomoka bia diuli bikuspa awsena Tribhuvanji thong udasa jajoya thi nisawo suichagu jajo nyaka chona go thugu ile chai achi bigat sui nira nhani se chai अमेरिका या भर्जिनिया चुना दिम व्यक्तित्व कठा खला खौ थगु प्रविधिया माध्यम जुमे माध्यम छ छिना प खला खौ न हिन सब हेपु संग खन जेजुल आ खला बला गणने सूर्य राशि नि भलिन्यंक अथवा कोरोना या महामारी जजौदु अंकन कोरोना अवस्था अरे छुगु अवस्था छुदु कोरोना पाके छि गुठम बजजनौदु खला बला अनने सूर्य सुबाइदु बिजनजी जी अमेरिका गयो चाहिँ सुई निरो सुई पेरिटी डेरुंगला छन चाहिँ भर्जिनिया चाहिँ ठाउँ प्रोफेसनल जुया चाहिँ ठाउँ आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ यो ज्या चाहिँ अब दुजे चुनौ ख आयो हाल साल चाहिँ कोभिड यो चाहिँ महामारी ज्या वो ख उकिला चाहिँ अमेरिका आल छन्न सो किसिम थर्ड फेज चाहिँ वना युक्को छन चाहिँ ठुक्यो चाहिँ फैले ज्या वना चोंदु तो कोभिड डेल्टा भर्जन नयाँ चाहिँ बिरामी त नयोको बढ्या जीवन चाहनु मनु त नयोको सिनाउन चाहनु झन्डै नि चाहिँ 500-1500 जवान अस्पतालले मनु चाहिँ मरिवन चाहनु एजुअली चाहिँ कोभिड यो चाहिँ झिस एकदमै सतर्क जुया चाहिँ झिस कामा ओ जिउ पर्सनली ल चाहिँ सुरु गरा छ जी कोभिड इम्युन सिस्टम यो पति कट बडी चाहिँ इम्युन चाहिँ बल्ल कट्टल लगा छ वो चाहिँ फैले जीवपट्टि प्रक्रिया ख कि बचे जतन फड्डगा लगा छ कोभिड या त चाहिँ झिस ठय त मलाई यो किस्म चाहिँ झिस ठय त बचे त्यही वा हिसाबमा जी अलग चुना एकदमै चाहिँ मनुटना चाहिँ खलाबले न चाहिँ मास्क तयार 4 फिट यो दूरी त्यो चुना ग्रुप है जी गबले चाहिँ आठो दक्षिणी देरुगले जी ग्रुप है न चाहिँ पासको भागमा कसै अलग चुना चाहिँ सिम्पटम त चाहिँ हाटको खने मर्नी हो आजाजो जी उडास छिना प खलाबला ब्याक चुनाउ खेतला सुई निर डेड हुनु छि अमेरिका चुना जिगु वो दौरान निवाटा छप्प छडी यामा निवाटे स हरेक जक छप्प छडी जुया न्याउनेमा रहेको आजु कया चाहिँ किनकले नापा चाहिँ नेवा पासा पुच्चा ढका गठन निल गठन यामा आवश्यकता आछिर अमेरिका चुना तो आर्किटेक्ट इन्जिनियर ज्ञान जुन मनु हौ लजगाले व्यवस्था जेचो मनु तो आवश्यकता चाहिँ गुठन टाका दिया त्यो रिसर्च गर्ने बेला अमेरिका छिन साथे चाहिँ थन या पुलिस कम्युनिटी हो चाहिँ विभिन्न छौ चाहिँ जमगटा चाहिँ न सर्टोलोजी वना हुनुमो वमेशला विभिन्न मनुटना परिचय आमलिरका चाहिँ नेपाली छि देशवासी तुलना चाहिँ नपलावनी मलिरका वना बेला चाहिँ जी सुकन रगा राछ नेपाली त रगा चाहिँ थन चाहिँ नेपाल त्यो छौ संस्था दु वो संस्था चाहिँ फुक्क मनुटो बया चाहिँ ये फुक्क हो नपला हो तर अन चाहिँ वना चाहिँ जी सुकन रगा चाहिँ यगु चीज न खे भाषा याओ खे त्यो चार पर्व जको माने याओ अया किसिम यो कार्यक्रम जको जुले जीउल मुसी अनुभव चाहिँ पिन्नेवाट यकु खना तर जिनेवाटेला जात्रा पर्व निसेकया यकुदु जीव सुजे चनले रगा चाहिँ जिता जिज्ञासा जोले नेवाटला चाहिँ मेबी नब मिले जिया फुक पर्व माने जने जीव मफुजा जुल अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको घ्याचाको सुन्नु जुल ठेड्या पर्व त झिसो माने आम खमलाई चाहिँ जीवै छौ अलग छौ चाहिँ संस्था मरुटले चाहिँ छुट्टै आउ किसिमको चाहिँ मफुजा माने आउ चाहिँ टुसा या बिमको रगा चाहिँ जी ठेक विचार सेवलाई चाहिँ नेवाटे छौ संस्था चाहिँ अलग देखेमा आउ
आवश्यकता खना सुरुया ढुका चाहिँ अथवा संस्थापक ठ छिबले ठगु पडका ज्यान देखि गोठ ठो यहाँ पासा पुछ चाहिँ न्याउन गठन चाहिँ ढुका देखियो देउपटी चाहिँ फुक्छा चाहिँ सहमति जुई साथे चाहिँ देको स चाहिँ भन्छ बालको विधान देगा देगमा नियम तयार देगमा पट्ट फुको खुलेयामा हरेक यो चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी जुई बेसी उ संगु नाम मध्ये छौ ना जित लिएर चाहिँ अफै भएका चाहिँ संगु नायो चाहिँ छौ लिस्ट बिउली चाहिँ नेपाल पासपोर्ट यो चाहिँ ना चाहिँ फुक्छा येका चाहिँ अहिले अब नेपाल पासपोर्ट अब निसे नेपाल पासपोर्ट जुई जिनेवा चाहिँ ठोदकलाई नपाउनुपट्टि संस्था यारका चाहिँ या पास होगा वो सु व्यक्ति त चुना चाहिँ कोठा चुना चाहिँ जुक्तिमको तो चाहिँ व्यापक मपुजायो दिन कुनो फुको नेवाटा चाहिँ हले सटा चाहिँ तो विधान पास होगा विधान पास बिहान संस्था यो ना सुजी लगा चाहिँ लाउटे आउका अति जिया चाहिँ तो एकदमै चाहिँ डेमोक्रेटिकली चाहिँ पास होपट्टि तो संस्था ख दक्ले फलाङ वो रूपमा चाहिँ याद गरेर लाओ तो संस्था चाहिँ के हो चाहिँ गरिमा दे ወይ चाहिँ रेकग्निसन दे लगा चाहिँ जी एकदमै जोर या नाति अठियाना चाहिँ दक्ले नपायोपट्टि नेपाल पासपोर्ट यो चाहिँ स्थापना जो छोटा जुनले चाहिँ चाहिँ दाइले को निवाट सटा ओ चाहिँ गनै गनै पि निवाट छ उले आबडे आफट अथवा भर्जिनिया चोपी चाहिँ खकी अमेरिकानेको विभिन्न स्टेट डुफ अथवा दे पिने चोपी अमेरिका पिने चोपी मेमे देशी पि न पास पि अन उले सटा चाहिँ मक्सै आयो अथवा टोटल कन्भेन्सन आयो र टोटल विधान पार्टी आयो पठ ज्याजुल गनै पि गुली संख्या अथवा गनै पि मन्ड चाहिँ आबडे ज्याजन दिनु वो मीटिङ एला चाहिँ यो के निवाट चाहिँ छाओ ख भर्जिनिया पि मेरील्यान्ड पि डीसी पि अन वया चाहिँ न्यूयॉर्क पि क्यानाडा पि परिवार चाहिँ खन्यन आए निवाट चाहिँ संस्था डेक्यु जल तो सारा अमेरिका मुरु सो नोपटी निवाट अलगै संस्था डेक्यु जल रगा गर्व कया छि निवाट चाहिँ नॉर्थ कैरोलिना निसे कया दिमसो फ्लोरिडा वो दुकी मुरु जिल्याम लु मोटर चाहिँ न्यूयॉर्क पाखे क्यानाडा पाखे चाहिँ फुकन छाया चाहिँ कि एकदमै चाहिँ सहभागी जुया चाहिँ एकदम चुतटया चाहिँ वो जको चाउ खगले अभ्य नक्सा फेने खन चिने वाटेला फेने उनीला कम सल जुया मजो अठियाना चाहिँ एकदमै न्यायफुको चाहिँ वो स्थापना जुया वङ खगा वो स्थापना ढुंका छिनकिन दाइदिउ थे पृष्ठभूमि छि दाइदिउ थे भेन्यु जिले चाहिँ सीमित जुलकी अथवा तो नेवा पासा पुचरा मेमे कोठायना ज्याजो चाहिँ याकाइ दक्ले नापायोपट्टि संस्था जोली चाहिँ नेवाटे चाहिँ रीतिरिवाज अनि सेकया थियो चाहिँ कला सम्प्रदाय चाहिँ संरक्षण यो प्रमोट याउडेपट्टि मुख्य उद्देश्य जोली चाहिँ ठुक्यो ठया थियो कला थियो रीतिरिवाज थियो जात्रा पर्व या चाहिँ संरक्षण या हो होइन चाहिँ थियो परिवार चाहिँ विभिन्न कम्युनिटी चाहिँ ठुलो चाहिँ डेका ट्याउडेउ चाहिँ मुख्य उद्देश्य जुको जुएछौँ चाहिँ उकी चाहिँ नेपाल पासपोर्ट चाहिँ एकदमै आबद्ध ख वयाको अफिसमा मालाको जयना न वन जिन चाहिँ दक्ले नपा चाहिँ झिस वरिष्ठ झी राम मालाकार जुएर चाहिँ अध्यक्ष डेका अनलिपा सेकेन्ड अध्यक्ष जिन जुया अनलिपा चाहिँ झी मेपी न विभिन्न अध्यक्ष जुया वया आटक चाहिँ सुइरटी ड्यानुको जीवन फलाङ संस्था ड्यानुको जिरो ले वो ढुंगा चाहिँ झिसा थन ख निवाटी छुन संस्था निसोनिले प्यारलर कठ मेमे संस्था न भयो जो लाग्यो कठ कम्पिटिसन या कठ मेमे संस्था न झिसा वइ छ कोइ कठ चित्रण अंकन खण्ड छियान संस्थापक कठ नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका ढकान छियान मेयो संगठन गठन यान्दिल तुजन छा ख नेवा पास पुछन चाहिँ वो ज्या मफया आ नुगु परिदृश्य कठ नुगु ज्या ढका चाहिँ मेगु संस्था निसोन देउ ख नेपाल पासपोर्ट चाहिँ दे ढुङ्गा छिरोटकला चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम यहाँ भनौँ भएन नहोया तर चाहिँ छिरो दे ढुङ्गा न चुकी समय अब छिरो भित्र चाहिँ बालको मिटिङ या ज्ञाना चाहिँ ठुटा बालको प्रोग्रेस या इन्क्यु ढेउ चाहिँ या किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना मजोली छिरो दे ढुङ्गा छिसो चाहिँ सो बालावे त जुवे सो चाहिँ कार्यक्रम या मलाई वो कार्यक्रम छुटका रहेछ इंटरनेशनल नेवा कॉन्फ्रेंस या वनी नो देश विदेश है चोपी नेवा डेटस का सटा हया चाहिँ जिसो होस्टिया ना चाहिँ फुको नेवा टे विचार कया के बिलायत वे फु
फ्रान्स भएको जर्मनी भएको क्यानाडा भएको सडा चाहिँ जिसम विचार या चाहिँ यहाँ वन्ट छुयामल्ले छ यहाँ चाहिँ या चाहिँ भएजको नयाँ मजिला बच्चा विस्तृत याना चाहिँ छिउ ठाउँ कल्चर या चाहिँ इन्टरनेसनलाइज गेना या देउपट्टि खा चाहिँ कन्फरेन्स हो जिसम सटे देउ चाहिँ प्रपोजल त्यही भला वो मिटिङ ला पास या तर लिबो बना चाहिँ बढी चाहिँ तक्वे वट नेपाल पासा पुचा डेगुले न आछे निवा त छपछरे या यहाँ माला विदेशे जो पनि निवा त चाहिँ ठग कला संस्कृति मोचानी से कायो फि याम लगा वे आज जो खो हन वे आज पुनरावृत्ति जीवको ठ वे आज हन रिवाइज जीवको ठ हन थे संसार निसिन माउ देखाउ अझ न दिन खमट नेपाल पास पुचा यो उद्देश्य सुइदिल दगा रासा संस्कृति सम्पदा चाहिँ संरक्षण या आउडु आठो नो अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका सुइदिल दगा रासा on say scientific, educational, employment, ono waya चाहिँ business, finance on no kisma. So no kismi yo चाहिँ नेवाय चाहिँ जागरण या चाहिँ कलाला दया दु छिके मगला कला चाहिँ दया मगाटा छि कला यो कला कया आधार है चाहिँ बडे जिया चाहिँ 21st century छिस गेना ठय त परिणति आयो दयु चाहिँ मु आज त्यति उडगाउती एजुली व आज चाहिँ खप्टे जु मुक्का नोटेसन ढाई मुगला आप पास पिसा दया नेवा संस्कृति न भ्यानियाको पठि मुगु आज बालको स्विडिल दगा रासा टुक्लै नपायो आज जी संस्कृति सम्पदा का अनअलि पायो आज चाहिँ सुनका रासा जी गेना डेभलप जो नि गेना चाहिँ 21st century चाहिँ एकदमै न्यू जेनेरेसन या चाहिँ जी कल्चर ठिका चाहिँ साइन्टिफिक इकोनोमिकल एकदमै टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट गेना है जी समाज है दयु आजुका तर मनोरेसम पालेको मोठिया वा घरगोर दिया वा ढका चाहिँ ठाने जियावन जुन अति मुक्का र बालको जया जुस चाहिँ अलग्गै छडलङ्गे चाहिँ छुटे जुन वो ढुंगा चाहिँ नेवाटेको छु आ ठोकने हिसाबको काममा छ गर्वया जुन संस्था WNO वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन परिकल्पनाकार भए संस्थापक ठ चाहिँ जिस्टर ठिका चुना वो संस्था जन्म डाटा न जिस्टर ढासन पाइ मुख्य छ वो संस्था बारे गर्न करानी छ वो संस्था प्रति आवश्यकता न्यस हाना वे डोरे जिफु न्यू संस्था डेडंगा हाना मे संस्था छिते नो कठा परिमार्जित ज्याउन्यु अथवा नो कठा सो जया सो संस्थापक कठा छि न्याउने कठा या व्यक्ति त ख अथवा चाहिँ आवश्यकता हाना मे वला ओडासा वो मगा ढाथे अझन चाहना चाहिँ अपट चोयावा चाहिँ WNO ठ्या संस्था चाहिँ जन्म यात छि तालाका दिला वो सोच छि वला ओ चाहिँ गेना ख गबेकी जी नेवा समाज त खना नेवा टे विषय चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यवस्थित मजु खना तल्लेका रास दक्ले नाब जिसो चाहिँ लोकल लेभल चाहिँ जिसो नेवाक समाज त गेना व्यवस्थित या दियो हेतु न चाहिँ जी नेवा पासको चाहिँ जो आवश्यक छ संस्था रुपैयाँ जिसो देका अनवया चाहिँ जिसो गुपटी चाहिँ नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका यो चाहिँ आवश्यकता गर्न खना रगारा छ संस्कृति सम्पदा यो चाहिँ आधार है चाहिँ फर्दर डेभलपमेन्ट यामली दियो अमेरिका यो चाहिँ नेशनल लेभल है लोकल लेभल है मुख्य नेशनल लेभल है चाहिँ जिसो नेवा संस्था देका विभिन्न च्याप्टर्स खडा हैन क्या क्यालिफोर्निया बोस्टन and Florida has a new organization of America is chapters to do new organization of America is a all American organization. New American national organization a passport also local Washington organization as only uki alage pa but a padunga not say as you America new संस्थाला थाहा छ देनुगला तल्लेका रासा अझै थिएन चाहिँ युरोपियन चाहिँ संस्था बने जो होला बेलायते देजुन हङकङ देजुन जापान देजुन तल्लेका रासा देश चाहिँ दैवो लाइक मे बाला तर वना चाहिँ थ्विट समन्वय ज्ञान याउले तो फुको नेवा संस्था त छरे जे चोङ हलिमे छरे जे चोङ एटा छगो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन चाहिँ ज्ञान वइट चाहिँ पुचा मुका चाहिँ फुक्स्याउ चाहिँ सशक्त शक्तिहरु चाहिँ सम्मिलित हेना जी अझ न जिउ चाहिँ युनिटी गेना चाहिँ जिसम पढाए आफै त्यसैपट्टि विचार चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यो परिकल्पना जोंक वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यो चाहिँ परिकल्पना छाया अमल लगा छ अप्लाटक चाहिँ जी छुकना नेपाल चाहिँ जियोसँग स्थिति व्यवस्था अनुसार चाहिँ शासक पाके चाहिँ नेवा समाज चाहिँ सापे डोमिनेन्ट चौकना वो डोमिनेन्ट चौक खबले चाहिँ नेपालले दु विभिन्न संस्कृतिसँग चाहिँ वो सामना यात चाहिँ असक्षमता
चाहिँ किन चङ्गो मुखना जो बेला चाहिँ विचार निकास नेपालीलाई चाहिँ नेवाटेलाई चाहिँ एकदम दमन एकदमै एकदमै चाहिँ सप्रेस ती भ्याड सप्रेस जो कलाइड सप्रेस और अया किसिम चाहिँ संयन्त्र यन्त्रहरू जी सरकार शासक वर्ग त्यसमा तल्लका रासा नेवाट चाहिँ पिने चौपिसमा चाहिँ नेपाली चौपी नेवाट त गेना चाहिँ सपोर्ट आफै गेना चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ जीस मतलब चाहिँ चौपिसमा सहयोग आफै लगा रासा नेपाल पासपोर्ट आफै मको अनि चाहिँ हङकङ नेवा संस्था आफै मको लगा रासा चीफ को मिलेजिया चाहिँ भने जो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जुन लगा रासा वो नेवा अर्गनाइजेसन यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपाललाई सुन चाहिँ नेवाटेट चाहिँ असह्य किसिममा चाहिँ आक्रमण जुल चो किसिममा चाहिँ नेवाटेट चाहिँ एकदमै चाहिँ डोमिनेटेड देखाइरहेछ संसारभर हलिमै चोपी नेवाटेसँग आवाज उठाया फेक योपट्टि संस्था चिसन देखे मलाई त्यो हिसाबमा चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यो नामाकरण निश्चयकया त्यो चाहिँ जो विचार जी पुछले चिसन देखा चाहिँ तो न्याक बोले चाहिँ बोला यो को उन्होंने सपोर्ट या बोला एठोला मावे संस्था का यो किस्म चाहिँ उन्होंने चाहिँ एकदमै चाहिँ हौसला बिउ बोले चाहिँ कसै भाइ ऐसे चाहिँ जिसमा तो संस्था सोचे डेकमा डेक बोले चाहिँ तो एकदमै ग्वाली जी हलिमे चोपी त ग्वाली मावला मको ग्वाली मावला निप्ले चोपी त ख हल्का राछ जी सारा पिनि चोपी नेवाडे चाहिँ नेपाली चोपी नेवाडे त जो चाहिँ ब्रदरली सहयोग मोरल सपोर्ट बोले फाइनेन्शियल सपोर्ट न जी फेक मादे हिसाबमा चाहिँ इसो ठो संस्था देको ख तर चाहिँ जे सँग बज पिति त पा खेतला छिगु यात्रा न्यु पासपोर्ट निसे कया WN वाटक ठ्यामोले छगु छ छ्याबो खन जुल छि गुण पृष्ठभूमि छिट खकना दिगो छ पाछि खन जुल नेवाटेगु कला संस्कृति निसे कया नेवाटे छपो छदि ज्या ह्यानिमा दै पठाया गु छु अभिव्यक्ति वे ढुका छगु सोच छु जन्म जुल WN युक्ति छु संस्थापक पठाउन जुल तर वो WN गु जन्मे जी साटा वो मानक ले मसाउले त्रिभुवन तुलाधर चाहिँ ठगु नाली त क्या निसे कया WN जो नाटे मटाइ पठाया छि चाहिँ उपस्थिति मकिन्यु कठाया गु क्रियाकलाप छि किन दिल लिपाङ विले वया फिडो गु कठा का त्रिभुवन तुलाधर चाहिँ मेपि ना मिले जिया ह्यानि मफु खट आउ रासा उलमछि संस्था नि सुना ज्यान जो व्यक्तित्व त WN ठाउली गु बालो संस्था वया चाहिँ छि ह्यानि मफु गु ठोक कारण फिडो गु कठा सयो जिमस ठोक चाहिँ एकदमै गकिलो प्रश्न निर्णय लाग्छ सय मुख्य छुडगा रासा जो चाहिँ ठो इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट है नेवाटे संस्था डेभलपमेन्ट यो चाहिँ जर्नीले चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जी सापै छेटया चाहिँ ठोइ चाहिँ जी मानेन ठो संस्था चाहिँ स्वच्छजीमा ठो संस्था चाहिँ बल्लामा ठो संस्था चाहिँ एकदमै शक्तिशाली जीमा देउ हिसाबमा चाहिँ ठोइ चाहिँ कयु ख तर पाँच भाइ पनि चाहिँ सहयोग पाँच भाइ पनि ध्यान ठिक दिल जी मस्यु तर चाहिँ छुडगा राछ संस्था चाहिँ हाक्न मेरो छु क्लब ख कि मेरो छु चाहिँ तो मतलब चाहिँ चित्रको संस्था ख कि देउ किस्म चाहिँ पाँच भाइ पनि पाखे पनि चाहिँ व्यवहार हो भले चाहिँ मन साबे कोचा लगा कोचा भले चाहिँ जिन चाहिँ ठेयामा ना ठुलो चाहिँ ठेया किस्म चाहिँ यंगल लगा राछ पेस्ट्री टक्लै नापठ्यो विधान एकदमै गजब चाहिँ जिसो चोया वो विधान चोया जिमन जी अबले कयु खगा चोया चाहिँ जी पेशना भले चाहिँ अबले टको भित्र चाहिँ जिसो चाहिँ गनिया उठो तो कन्भेन्सन मै चाहिँ मजु त्या कोठा चना चाहिँ ठो संस्था यो चाहिँ जिसो इनोग्रेट या मजु चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ जिसो चाहिँ इनोग्रेट या मलि रेपुडी चाहिँ खजुबले विभिन्न ठ्या प्रपोजल निला गबले दुबई वारेन खलना अमेरिका सटेटल चाहिँ एकदमै ठकुई नेपालमा संसारमा चाहिँ नेवाटे त अमेरिका वारला भिसै प्रब्लम जुबले चाहिँ उना चाहिँ बेलाटे चोपी पासपिस जिमसा भरका का तो चाहिँ बेलाटे याका लन्डन याका ढका डाबले त्यो जनै जिल जुबले चाहिँ जिन लन्डन चाहिँ कन्भेन्सन याओ एबडी खजुला खजुसु जो मोबले चाहिँ बढी जा अर्गनाइजेशनल
चाहिँ लजिस्टिक्सले चाहिँ भनिन्छ चाहिँ ज्याब ठाकुया होला या त चाहिँ समयलाई चाहिँ समय नभ्याया मजु साथे ती चाहिँ प्रपोजल गर्न चाहिँ आस्नी तो आ चाहिँ मेरो 6 महिनाले बजेको याउनु यदि चाहिँ छिउ चाहिँ सम्पूर्ण चीज चाहिँ तयार मजुसा फाइनेन्शियल जुल चीज चाहिँ मनुट सर्टिफी तयार उठा बाला उठा प्रोग्राम चाहिँ बाने मुक्त लगा छ 6 महिना ढिला याना फरक परे जिमको एजोनी 6 महिना ढिला आउने नुरगा चाहिँ यदि प्रपोजल बोला चाहिँ पासपिसमा चाहिँ थोडा थोडा मिस तयारी दिनुला तिमीसँग चाहिँ एकदम प्रचार न यार न एजोनी चाहिँ ठो आयामा ठुक्सी यामा रगा चाहिँ खजुला ठो ठुक्सी या चाहिँ छिपिने न ठा मिलाए जोडु न चाहिँ फाइनान्स मिलाए जोडु न विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यक्तित्व यो चाहिँ समूह न मिलाए जोडु ठुक्सीलाई चाहिँ छुटकारा छ यदि छिप्छ जो कन्भेन्सन या चाहिँ विधान नि पास दिन्छ विधान पासमा आएको चाहिँ संस्था यो चाहिँ रूपरेखा चाहिँ फ्याउइमको जुले विधान नि पास दिन्छ एका ढाका न चाहिँ अन चाहिँ बिलाट चाहिँ कार्यक्रम या त जो कलेज या त जी सतीमन जी पी अतुल दाई पी मानिकलाल जो पी मेमी पी चाहिँ अन सटा जिल्ला ठिकै जो तर चाहिँ वो किस्म चाहिँ टु इनोग्रेसन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन इनोग्रेसन जिमाउ ख सो चाहिँ एकदमै पावरफुल सिग्नल मेसेज जिसस फेमाउ ख आ चाहिँ नेवाट जिपी डनवै चुनौडु नेवाट चाहिँ जिउ तरुङ संस्था दु नेवाट फुको एक त जुया चाहिँ संसार त जिउपट्टि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जिस निस्वनाउडु त्यो मेसेज जिस फेम अफ द गारासा त्यो संस्था यो चाहिँ गरिमा डेमको संस्था यो चाहिँ मान मर्यादा मर्याफो एजुनी ठुकी जित चाहिँ छिटो बुझामा जो जग्गा चाहिँ जे बिरो यहाँ फेक अफिस यानी गतिल यानी गदियोले कि विभिन्न कि इभेन्ट्स जोडु के बारे जिले बखला तर चाहिँ छुटगा रासा उकी चाहिँ जी भाका फैमको त्यो किस्म याद गरासा जिउठो पुलिस जिसो चाहिँ तन मन धन बिया चाहिँ जिसो विचार तया चाहिँ यानौ ख वो चाहिँ जी सफल जी त ठाकुई सफल यामा चीज का ठुस असफल जुन लगा रहा था यो समाज में असफल जीफो एजोली चाहिँ विचार सरगा दिन यो को ढासम मोठला छिन के गुनिन छि कारण त ठन नेबै दिला वो कारण त सोयो खसरा ठाय मिले मजो आर्थिक रूपमा मिले मजो मनुते मिले मजो त्यो उठो कारण सामान्य कारण गने थियो सामान्य कारण त का चाहिँ छि निस्न दिगो आयो खण्डको मगसैत चाहिँ भोलि त कम यागो वो मगस पुङ क्युले थियो सहभागिता मजो रहला वो गन पासी मजो उठे दिन त्याका ठिक बुझ्नु छ एकदमै मतलब चाहिँ किसिम विचार नपटी संस्था यो चाहिँ कुकी चाहिँ आबद्ध जीमा होला आवश्यक नख विचार चाहिँ जे आटकन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदमै तरंगवा चाहिँ इज्जत या ना होइ त यन्चनौडु कुकी जे चना यामा दिउँछु कुकी विचारलाई चाहिँ देरुगल वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यो नाचौली है वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन खासा है वो नामाकरण गेजल रेपटी नछि ठीक है दिस ओजुल लगा रहा वो नाचौली देवन तो कुकी सारा वो चाहिँ उद्देश्य सारा वो क्रियाकलाप गेजीमा त्यसै मनु दिसो छु तर चाहिँ उकी चाहिँ पासपिसमा चाहिँ उकी किस्म चाहिँ न्याका दिला उकी चाहिँ जो सो किस्म चाहिँ उकी योगदान जी बी मफुली चाहिँ जी ठुटका छिप्सा यन्दिस जी ठुकी रोकथाम यामको तर जे यो सहभागिता चाहिँ दै मदै दैपट्टि खला चाहिँ जो मनियोको क जित छिटो जस्तो जी सहभागिता जी छिटो मजुल लगा रासा यी सहभागी मजिफो तर सहभागी जिमा दिसु तर ठाउँ दिने वा चाहिँ डब्ल्युएनओ चाहिँ एक हे ठाउँ जोडु म बेबे जोडु नेपाल च्याप्टर निसेका यसै च्याप्टर बने या चाहिँ ठाउँ सिजन श्रेष्ठ चाहिँ जो नयाँ न ज्या जोडु ठुठो हिसाबमा सेले छिटो गुकुठा सोच्न आज चाहिँ डब्ल्युएनओ ले छिसु मिखा चाहिँ गुकुठा जोडु पहिला मिखा टु अथवा हिरा उडु मिखा गैरगार आशा संस्था यो चीज चाहिँ परिकल्पना या छगो जु नि मेयो यापटी चाहिँ अवस्था दु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जिन छ देथेनी मतलब थोड़ा चाहिँ one of the top tier नेवा अर्गनाइजेसन इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन का वो वा हिसाबमा चाहिँ वेख न चाहिँ जखया फेकेमा दलका रासा अनुमना चाहिँ सो मतलब सो चाहिँ चित्रको प्रोग्राम या ना अथवा चाहिँ
स्थानीय रूपमा चाहिँ या खैनाला यो ठुला चाहिँ एकदम पोलिसी म्याटर्स है एकदमै चाहिँ नेवार कम्युनिटी डेभलपमेन्ट या गाइडलाइन्स बिउली या उच्च स्तरीय चाहिँ डिस्कसन जिम्मापट्टि संस्थाका त्यो संस्था चाहिँ अब संस्था चाहिँ छ उद्देश्य चाहिँ वर्ल्ड नेवा फन्ड टेक्यो ढेउन कि मुख्य छौ चाहिँ के उद्देश्य दु अब फन्ड गेना ढेक्यो पाकेट स्वयंला अथै वया चाहिँ विभिन्न संस्था विचार चाहिँ गयो किसिमको चाहिँ समन्वय ढेक्यो मला गेना चाहिँ नेवा त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार न चाहिँ चिसो चाहिँ वार्ता लाग्या मला नेपाल सरकार चिमसँग जिम्तो चाहिँ अन्याय या त जिम्तो चाहिँ थया किसिम यादका राछ जिम्यो चाहिँ ओमरो विरोध जुई एक किसिम वो लेभल चाहिँ खलाउने मा संस्था चिसो डेको क क्वे चंगु संस्थाले चाहिँ यो गुडु नेपालले संस्था मुरुलमको तल्लगा छ वो लेभल होना अथवा छौ किसिम चाहिँ नेवाटे त अन्याय जुलगा राछ युनाइटेड नेशन्स चाहिँ होना चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन वान्ट्स टु मीट यु का दल लगा रहा था सुना नहीं रहे बोला न मोए नहीं रहे पे दल लगा रहा था अया लेवल है चाहिँ खलाओ फेक्यो छौ चाहिँ नमो निसे चीजों चाहिँ सिर्जना जियोबंगु चीज है वही तो चाहिँ चीजों लो मंका वो लेवल है चाहिँ चीजों ऑपरेट या टोटा चाहिँ मेओ क्वे चंगु लेवल है वो क्वे चंगु लेवल है चाहिँ ऑपरेट या चंगु संस्था त यो गुडु पुरो अयापी संस्था चाहिँ ग्वाली आउने मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल चाहिँ लिपि संस्था लिपि संस्था त ग्वाली ठया लिपि चाहिँ चोया लिपि ठेजीमा एजीमा गाठाउने सट्टा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन डु नेवा संस्था चाहिँ सपोर्ट याना चाहिँ हम त झन् सशक्त देख्यो क तर ठाउँ रोल चाहिँ सुरुगा राछ त्यो लेभल यो रोल चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय रोल WNOFP लिपाङु कन्भेन्सनको चाहिँ टमुजिया नेपाली जुल दया साकेव सिजन श्रेष्ठ चाहिँ पछि कार्यकाल चाहिँ नयाँ जीव ढकाट गर्न संजना छि उले बिजायन्दीको ख ठोकने वेक अप चाहिँ केन ठोक चरित्र गना मिले मजु छि आस गुकुठा सुते to समस्या त चाहिँ अठोला चाहिँ एकदमै निलमा आएको ख मुगला छाडगा राछ WNOFP न्याउली चाहिँ प्रेसिडेन्ट जिउ चाहिँ हानथाप जिउपुटी चीजला एकदमै मजिमा ठुकीला चाहिँ एकदम सहमतिका साथ दक्लै योग्यमा मनुया त चाहिँ छि प्रेसिडेन्ट डेगा आउने नु ओ प्रेसिडेन्ट जेयो खै जिमस सपोर्ट आउने नु 100% सपोर्ट हैन ओइ ओ प्रेसिडेन्टशिप त सफल आउने नु त्यहीपट्टि का जियो बटीमा अझै छि चाहिँ 6 महिना चलाइन्छ जी चाहिँ 12 महिना चलाया बेका डाक्टरलाई एकदमै हास्यास्पद योपट्टि कारवाही जुखना जिल्ला सापे चाहिँ जिताला चाहिँ माइफुसमा मगला जी संकल्पना नछु जुल जेछु मेउ जुल छि चाहिँ निवाटे त थिए घुना सोजेर आछि फेरला 70 वर्ष से नागेजी गु छुगुठु उमेरे छुगुठु पैसे आछि निवा पासा पुचा निसे का निवा अर्गनाइजेसन अमेरिकन निसे का WNOFP परिकल्पना त का निवाटे न विभिन्न कठान संगठ या ठुगु अवस्था चाहिँ तो निवाटे टाइप गए जाति थे छि लागेला तो विकास जो मजु कारण त एक फेर समग्र चिया का जगत छ थु निसै चिया का छ बेज देखा गुकुन भेटि गए भी जाति ख निवाटे दिपि सापेस एकदमै इंटेलेक्चुअली हाईली स्किल एकदमै चाहिँ भिजन दिपि मनोटला ख तर सुजुल लगा रहा था कि इंडिविजुअलिज्म से साबे डेवलप जुड़ अब जी या देवपति इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जुलिन से जी नेवाटे एकता चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट का वो एकता इधर है फटकार लगा रहा था मेपसन देशों नेपाल है कि चाहिँ छु परिवर्तन नेपाल है चाहिँ नेवाटे संजको है भई मेपसन है भई मको नेवाटे के उली ज्ञान बुद्धि सिप कला हिस्ट्री फुको दु तो जाति जुली चाहिँ छुचोङ नेवाट छासुङको छुचोङ नेवाट लगा चाहिँ फुक्स्या देशों खेबोटो त्यसमा देशों जिमसा या फु बाबा चिक्सो यान बियर दिस लगा देशों तलगा आज जी नेवाट चाहिँ सुपुसना जना चाहिँ या फैमको या छा फैमको छिम मिले जुल लगा छ छिके थे बालापट्टि जी इतिहास निसे क्या ज्ञान बुद्धि निसे क्या धर्म संस्कार निसे क्या छिके थे दु यो नेपाल स्वयंरो तलगा छिसो लिडरशिप खामा छिसो चाहिँ लिडरशिप बिफेकेमा बालको बिया चाहिँ छि एक बद्ध बिया चाहिँ थियो नेवा छवा बिया चाहिँ वन दगा छ फुको लिलु वइदिनु जितला उली विश्वास लगेन सरा एको है जे पुसंगु खना जो जुला
ज्याजो लिपाङले दु प्राविधिक भाषा इन भ्यामलाको संकेत ठुकुइले ब्याचुङ हुने चाहिँ सिसम आर्किटेक्ट इन्जिनियर न जुल इखे बारे न छियाचुङ लजगाय बारे न इलाको मरेर हुन बसाखला कन्डिसन आर्किटेक्ट इन्जिनियर छि छु ज्ञान जुन ओछकुन पर्छ दिस ओछकुन आर्किटेक्चरल इन्जिनियर चाहिँ रुसमा पासन भयो मलाई नेपालले चाहिँ न्यारुपुर ज्याएन भवन विभाग है इन्जिनियरिङ क्याम्पस ज्याएन चाहिँ यहाँ टिचिङ हस्पिटल जुल विभिन्न चाहिँ यहाँ कुमारिया जुल बोरानी कन्ट्री स्कुल जुल अनि उया तपाईँसँग चाहिँ जिता अमेरिका ज्याया उया न्यालरका चाहिँ अमेरिका सर दिउलिन्जी न्यारका अमेरिका न जमरेको अमेरिका ज्या डेड हुका चाहिँ उयो ज्या डेड हुका चाहिँ उया छ कम्पनी तो म्युजियम सम्बन्धी चाहिँ ज्याएको होइन स्मिथसोनियन म्युजियम जुल अनि चाहिँ रक एन्ड रोल हल अफ फेम जुल सारा अमेरिकन टोरन्टो म्युजियम चाहिँ यो कै ज्याएन कि चाहिँ इन्टिरियर चाहिँ सुयामा हो कम्पनी ज्या डुल्यो कि होइन अनि उया चाहिँ त्यो इन्टिरियर ज्या घुलिया चाहिँ बिल्डिङ सम्बन्धी ज्या चाहिँ या हुन्छ चाहिँ यहाँ मेरो कम्पनीमा चाहिँ अब ज्या हुँदा चाहिँ विभिन्न फेडरल बिल्डिङ्स त गभर्मेन्ट युएस गभर्मेन्ट यो विभिन्न फेडरल गभर्मेन्ट अफिस बिल्डिङ्स त वेयर हाउसेस त आर्मी जुल टरङ्गो चाहिँ नि मिलिट्री इक्विपमेन्ट्स त ट्याउ डेक्यु या किसिम टरङ्गो चाहिँ हामी यो चाहिँ रिपेयर यापट्टि संस्था इन्स्टलेसन ख आर्मी त चुन्यो ब्यारेक्स त ख आर्मी त ल्यायो या पुरानो याना न चाहिँ लेपा चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्ट यो न जाएन स्टेट डिपार्टमेन्ट यो चाहिँ विभिन्न देश विदेश चाहिँ एम्बेसी देख्यो स्टेट डिपार्टमेन्ट यो जा चाहिँ कराची इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान चाहिँ विभिन्न युनाइटेड स्टेट्स यो चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्ट यो बिल्डिङ्स दिएको यो प्रोजेक्ट्स त नयाँ टर्की जुल अनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ साउथ अफ्रिका जुल अनि यो चाहिँ विभिन्न बिल्डिङ्स चाहिँ ज्याया खन्न जोलिएको उसले ज्याया बोले यो जो चाहिँ 30 वर्ष 28 बिते जुल आर्किटेक्चरल एक्सपिरियन्स चाहिँ बालका डु अमेरिकन त्यहाँपट्टि चाहिँ प्रोजेक्ट्स त सञ्चालन यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर है जो यहाँ चाहिँ झन्झनै $250,000 यो प्रोजेक्ट चाहिँ ह्यान्डल यहाँ चाहिँ अवश्य न उक्टा सफलता शिव जीवने ध्यानउनी फेमा अझ न नेवाटेको छप्प छडी या उखे नेवाटेको संस्था निसुनिखे अझ न्याउने फेमा लेको काम न यसे ज्याजै लिपाङले दुन लिपाङले छबु नसा जिन्यन्त्र उडा समाज न्यप पत्र जुल मकला चिन चाहिँ भोइस बेचना दियो दो ला छियो भोइस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो चाहिँ उडा समाजहरु चाहिँ जेचोको खबर चाहिँ छि देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी चाहिँ यन्चना दिउली चाहिँ युगको सुभा छिटा देशा छिटा चाहिँ सहयोग या किसिम चाहिँ पास्पी मालचोङ डेफो छि चाहिँ एक्सपेन्डियन दिस या गजान्छ या जिमको संस्था दिउ चाहिँ त्यो संस्थागत रूपमा वन लगाइरला हो यी चाहिँ यो कुवा चाहिँ उन्नति जिउ खना एजोनी छिटाला युगको सुभा दिउला चाहिँ जिउ मनया बिउका एकको सुभा देशमा छ हगु मु इ उडा सहित बेट ल जुमे प्रविधि मार्फत जिपिना सपुटे दिला एकको सुभा देशमा छिटो यो बिजनजी योगको स्पाइस त ओका बिया चाहिँ छु न्यू शब्द ट्याड डुलिन चाहिँ जिसापे लेटा सुबा को सुभा देचना छना डब्ल्युएनओ थे यागु नेवाटेगु कर्ब या बगु संस्था निशुनिगु नीति अहम भूमिका मिटा त्रिमोड संस्थापक दुज लिसे आर्किटेक्ट इन्जिनियर त्रिभुवन तुलाधर ज्याट वेकन ठगु जीवन नेवाटेगु नीति पानसन देगु नेवाटेगु हक अधिकार नीति यामारका विभिन्न कथाया संस्था देपिने चुना निसुना अन ठगु कला संस्कृति नेवेगु नीति गु वेक टालाको जुल वेकय भाबी दिने ठोक ठ वेकय इ किमते ब्यादि देगु आसत प्लस कसे जी बिगन तुलाधर ठंगे ज्याजोसँग बायोनिको उजा पना चुना उजला बायोनिक ह हानाज कति पनि तुलाधर जिते एकको कस्तो ब्यादि दन्छना सिगु भि उसाय काम न नजुना लिसे सकसित दे दुने वो दे पिने चोपि उडाते त ठु वे चंगु या नखय एकको भित्र देछसे जी बिगिन तुलाधर ठंगे ज्याजोसँग बायोनिको उजा पना चुना उजला आइट बा सुभा जेमा भा